Wangi madosarkan aku dangi tu ado pandai debata martang yang mahita. Ale tuan debata pargogona suatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halap pardosa nadangolon roh tujolo habangsa habadiaun mi manopoti jalamangang ukod dosa nami masay jujut warsai hami ho marhide-hide pikiran dot hata dot pabayanan nami narwai dakuha holong ami hos yang nasa rohan nami dot nasa ati-ati nami dok nasa tobi nami dok nasa gugu nami nang dongan nami dang dosa diri nami hubaik kami dibaheni tamado rimasanmu jalau humanmu hami tuhamatian saliling nidiling nai alay nama purus mahami nuhain tuasmi roham nagodangi mengidos yang nasa rohan nami hasesani dosa nami saluhudna sairupi mahami paubahon rohan nami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si panguluhami doat alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sisani dosa sato kido hutadi koko alai papungungok kumahong se marhide-hite aka asni roha godang taga diparpiar ni muruku hutabunihon bohitku sato kin marado koko alai marhide-hite dengan basa saliling-liling na asyaku ho nina Jehova si balua ho asangapon ma di debata na digijang amen.